Putu e halalelang. Dumelle ke re wena nako le ora le motsotso di fihlile. Tseo ka tsona bana ba Israele ba tlameileng ba rorise lebitso la Jehova. Ke nako eo bana ba Israele ba tlameile ba ikgantshetse ka Jehova. Ke ka hoo ke reng a re rapeleng. Re laletsa mahlo a rona dithabeng. Methuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa lebitsong la Jehova. Ya entseng mahodimo le lefatshe. Mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Hobane o tla re phethela tsohle tse sebakeng ka lebitso la hae. Amen. Putu e halalelang a ka leneo mohau kgotso ke ntata rona le morena wa rona le Jesu Kriste. Amen. Sengona a re kena ka hare ho tshebeletso ena, re kena ba bang ka monyakallo, ba bang ba rona re kena re le ba kgaphathetseng dikgapha, ba bang ba rona re a qala ho kena ka hare ho tshebeletso ena, ba bang ba rona kgale re ntse re tsamaya ka hare ho tshebeletso ena, empa pela sefahleho sa Jehova re bantle rotlhe. Ke yena ya re ratang, ke re motlhapo wa hae o disitsweng ke yena. Ke ka hoo ke reng a ke re amohelaneng ka o bina Hosanna 1 to 4, atamelang ho Jehova le mmineleng di haleluya.
Atamelang ho Jehova liminele di haleluya. Obane mosawa hae ko tlotlehang. Le matlhonolo a tswa ho yena dumelang. Ke selemo se setjha dumelang. A ke le utlwe ka re sa Motswana le tshwere ke dibabalase tje. Bontate dumelang. Ntate Matlhare at least le ntate lokile ntate Malfetse go utlwi. Dumelang, hi guys. Oh. Basarobit, o lokile. Ha re tadima Mopesalome, ha re qala selemo sena o re botsa ka potso kampo re qala selemo sena ka potso e botsang oba ke mang ya tla bang moeti tlung ya Jehova. Ya ba Pesalome ya 15 e re moeti wa hao e tla ba mang tenteng ya hao. E tla ba mang ya tlang o aha thabeng ya hao e halalelang. Ke ya phelang ka bokgabane, ya etsang o lokileng, ya bolelang nnete ka moo e leng pelong ya hae ka teng. Leleme la hae a le ja le iketseletso, ha etsetse wa habo hampe. Ha nyefole ngwanabo mahlong a hae motho ya nyatsehang ke ya kgopo. Ke mang ya tla kenang ka ntlo ya Jehova hobane mahlong a hae ha etse wa habo hampe. A nyefole motho. Ke mang ya tla ba moeti selemong sena ntlong ya Jehova. Ke rona ba kenang ka hare ho tempele ena. A re keng re kene ka Hosanna, a re dumedisana. Mohlomong re bine Hosanna 18, ntate lerato la hao le le kakang.
Sempang sentimeta mehopolo e ntse e le lerato la hao Morena. Ke sona se ntseng sentimeta ba ntseng ba ile maikutlong mehopolo hobane ke le lerato la Jehova. Ha o le jwalo ha ba ntse ba iketlile mo Psalme 42 o re jwalo ka kgama ha e tsetela metsi a melatswana. Ho jwalo ka moya ya rona e tsetela wena Jehova. Ho jwalo ka moya wa rona o bane modimo wa rona ke ena ya re ratileng. Ke modimo wa rona ya re tshireleditseng. Ke modimo ya rona ya tsamaileng le rona. Ha re ntse re o ke morati ya nthatang Jehova ena. Hosanna 5-0.
la ke le nthonyana e fokolang tseba ke ntse ke le morato wa hao Jehova se fele pelo se kgathale o mpate ka diatla ke ka ho Mopesalome a re kena selemong sena o Psalm 96 o bua mantswe a reng lona binelang Jehova se fela se setjha binelang Jehova lona ba ai bohle ba lefatshe binelang Jehova le rorise lebitso la hae le bolele poloko ya hae ka moo e leng ka teng le bolele kganya ya hae hara ditjhaba le mehlolo ya hae hara mefuta yohle ya lefatshe binelang Jehova se fela se setjha ko bane re ya dumela o ba Jehova o na le rona ka dinako tsohle ke ena ntseng a re protectile ka mpa re tshireleditse ke ka ho re reng ke na le modisa Hosanna 264.
le ha di radikan tlhoya ke sampane ke tshepa modisi bano sa tla mpaballa le bophelong bona ke modisa ya disang ka leswa bontate le teng tempeleng a ka le ndumedise go utlwa temana le nngwe fela bontate tate mogolo ko bone Sharp, ke temana le nngwe fela CWM a go ntumedise ka temana le nngwe fela CWL a go ntumedise kudu bacha a ke le dumedise phuthego a re inkela sefapano re tiisetsa bomong ba rona o Jehova I stand tall Amen. Hosanna 3:10 ke sikile ke Jesu ke ditse ho yena fubentsha hae ka jeno ke a kgatholoha.
Neng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya rona ya Leviticus chapter 19. Kakaretso ya molao wa Jehova re fumana bukeng ya Leviticus chapter 19. Are fumane o tloa temaneng ya pele e baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a bua le Moshe a re, bolella phuteo yohle ya bana ba Israele, o re o bona halalelang o bane ke ya halalela. Nna Jehova modimo wa lona. E mong le e mong wa lona a hlonephe mmae le ntatae. Mme le boloke mme le boloke tsohle tse ka ho nna. Disabata tsaka ke nna Jehova modimo wa lona. Le ske la rapela medimo ya lefela, mme le ske la iketsetsa medimo ya ditshwantsho. Ke nna Jehova modimo wa lona. Hosanna 1:14. Baratua ba morena wa rona Jesu Kristus. Jehova ha tadima Israele, bona e le lefatshe kampo setjhaba se senyehileng, bona e le setjhaba se kgelohileng. Ya ba o bua le bona o tswa bukeng ya moprofeta Ezekiele kgaolong ya 36. Temaneng ya 24 ka mantswe a reng, ke tla le lata ditjhabeng, ke le phuthe mafatsheng ohle, ke tle ke le busetse naheng ya heno. Ke tla le tshela ka metsi a hlwekileng hore le ntlafale. Ke tla le ntlafatsa hore le tlhoke ditshila tsohle tse ka ho lona. Ke tla le nea pelo e ntjha, ke kenye moya o motjha ka hare ho lona. Ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona, ke le nee pelo ya nama. Ke tla beha moya wa ka hare ho lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka. Ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka, hore le di phethe. Modimo wa rona wa totobatsa hore o tla re lata ka hare ho ditjhaba tsohle. Modimo wa rona wa totobatsa hore la re na le ditshila o tla re ntlafatsa. Empa rona batho bana re dumele, wa tshwanela ho ba re ikatametse ho yena. Re ikeletse boipolelo ba tumelo ya bokreste hore Modimo wa rona a tsebe hore tshwarela dibe tsa rona ka mantswe a reng,
Hosanna 238 ke dumetse ho morena ke mo neile pelo ya ka. Dumelang. Dumelang. A re ntse re dumedisana jwale o na le motho thoko wena kere o na le ditulo ka mona ke a bona lekgotla la ka le ya mfeila batho ba ntse ko ntle ga o na ditulo a re ka thusana bane re a re dula ka kerekeng mose re dula ka di-piece ntate Matlhare ha ke mo atumele obane o etsa jwang bontate le hantle ntate Bodibe o tsoile selemo se setjha bomme le tsoile kgotso ke eo batjha hae
Good, good. You can see that there is a vavavoom, eh? Le khotla dumela. Motho a thoko wena, a ko mmotse potso e le nngwe fela, next door ya hao. Ore taba ya hao ke eng ka hare ho 2024. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng.
ntse re eme jwalo re a rapela. Let us pray. Oho Modimo ya halalelang. Modimo eo ka lentswe la ona ya entse teng ka tse siko. Modimo ya sa balweng ka mengwaga. Modimo wa rona. Ke re wena o seng ona a kong gauele Modimo wa ka. Hlakola ditlolo tsotlhe tsa ka le megauelo ya ka. Ubane mohauelo ya hao Modimo wa ka ke yona ye metle. Ke a dumela hobane ke moetsadibee motsho. Hoba ke tseba ditlolo tsa ka Jehova. Sebisa ka sepela leleme la ka tsatsi le leng le le leng Modimo ya halalelang. A ko nhlatswe hle. O ntlhakodisise. O mphekole Modimo wa ka. Hobane sebe se kgopo se maetleng a ka. Ke se jarile Modimo wa ka hobane ke tlhoka lerato, ke tlhoka nnete. Ira ke kena selemong sena wena Jehova ya halalelang. Kena le nna Modimo ya halalelang. O tlose tsohle tse mpe tse tsirileng. O tlose bobe bohle. Modimo wa ka o seng ona ke a o mema ke ra ko kene ka ro tempele ya hao. O tshollele moya o halalelang. O hleke dipelo tsa bana ba hao. Ba mamele lentswe la hao Modimo wa ka. Ba utlwe tse sa utlwing ke motho. Empa tse tswang lehodimong mo leng teng mahodimodimong. Hleka Jehova. Tlosa bobe bohle o ahe ka hare ho rona. Hobane Modimo wa rona tsebe tsa rona di thibane. Ha re utlwi la o ntse o bua le rona. Hoseng ona re di thibulle Jehova. Re utlwe ka mohau. Re thibulle Modimo wa rona. Re utlwe hobane o rata o bua le rona. Empa seholo thata. Re kgutse re re tu. Hobane ha o bua re mamele. O tla re tlhonolofatsa. Ba le bana mahao. Lentswe lena le jale ka hare ho dipelo tsa bona. Ho tlong jwale o isa ka ho sa feleng. Amen. A re duleng fatshe. Phuteo e halalelang dumelle ke boele ke o dumedise ka lebitso la mmoloki Jesu. Congregation of the Lord, allow me to greet you in the name of our Savior, Jesus. Sengona ke re a ke o bokwe ya tlang ka lebitso la morena. This morning I say, let us give praise to those who come in the name of Bane the Hosanna Lord. mahodimodimong lebitso ke la Kriste morena wa For rona. Hosanna in the highest, the name is of Christ our Lord. Tsatsing lena ke reng letsatsi le letjha. On this day, which is a new day, Sontaheng sa pele sa selemo. the first Sunday of the year, Bekeng ye ntjha. the new week, Kgweding ye ntjha. the new month, Selemo ke se setjha. it is a new year. Basotho ba na le puo ya bona e The hlwekileng. Basotho have a clean saying, Ba re monongwaha o keke ngwahola. Sesotho ha se Di toloha. fetohile dithaba. Things have Hobane changed. se nkganang se ntlotse morwalo. What refuses me has left behind. Le Motswana o jalo o bua le rona. Even the Batswana say to us, A re selemo se sa nthateng. they say the year that dislikes me, Kgabaganya. Kgabaganya. Gongwe selemong sena ke tla fumana kgomo e tla mfa namane ka ga mankgatsele. Amen. Le rena o seng ona. And to us this morning, Ke re o lona bana beso. I say unto you, brethren, Ya tseba re le batho. you know as a people, Re na le ditakatso kampo dikeleketso tsa rona tse fetang diphihlello tsa we have rona. wishes that go beyond our reach. Re le batho. Yes, as a people. Le
radio kampo le Bapedi ba na le puo ya bona e hlwekileng a selemo se qala. Even the Bapedi have a saying. Ba re tshwarelela dipatla ba e tseba hore e reng. Amen. Mo ba tla fihlang a ko tsebe. Wherever they get to, I do not know. Le mmina thoko. Even the hymn O re le lala o tswele pele. says, lie down and Wane o continue. moeti wa morena. For you are a visitor of the Lord. Ka mantswe yana ke a o mema ngwaneso ke re kena le nna le ntsweng lena. With these words, I invite you, brethren, O re o and tlo say, be tsebe o with nya me, qoqotho ya hao ha re qala selemo sena. that you may quench your thirst as we start the Sedibeng year. se sa tjheng. In this fountain that never Sedibeng finishes, sa leloko la in the Juda. fountain of Metsi Judah, ke ya pororo ya ramanti. the water is from there. Setereke ke sa tsafo mo re kopanang teng. Hallelujah. Mo dikgapha e leng tsa Monazareta. Where the tears are of a Nazareth, Morwa Elikana. the son of Le Elkanah, tšibulo la Anna. the firstborn of Hannah. Ditsebi tsa thuto ya Modimo. Scholars of the Hlalosa word of God, Elikana. they explain Elkanah E le monna ya neng a dula motseng wa Efraeme. as a man who lived in the place Ya of tswang le Ephraim, lelokong la Levi. from the tribe of Levi. Bua ka buka ya bobedi I speak of the second book ya Samuele. of Samuel, Kgaolo ke ya botlhano. chapter 5, Temana ke ya mashome a mabedi. from the verse of 20 Fihla temaneng ya mashome a mabedi le metso e mehlano. up to 25. Buka ke ya bobedi The second book ya Samuele. of Samuel, Kgaolo ke ya botlhano. chapter 5, Temana ke ya mashome a mabedi. verse 20 Fihla temaneng ya mashome a mabedi le metso e mehlano. up to verse 25. Ya e fumaneng a ka re qotsetse yona ka puo ya Setho le puo e sele. In English, it reads as follows. Verse 20. So David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, as waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. So that place was called Baal Perazim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. Once more, the Philistines came up and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, and he answered, do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the balsam tree. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move quickly, because that will mean that the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army. So David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gezer. Ya re fumaneng ka puo ya Setho e nngwe le nngwe puo ya Setho. Kgaolo ya bohlano ho tloha temaneng ya mashome a mabedi e re yaba Dafita o ya Baale Peratsime mme Dafita a ba qhala teng a re Jehova o entse sekgeo direng tsa ka jwalo ka ha metsi a ka etsa sekgeo ka baka leo lebitso la teng le bitswa Baale Peratsime e leng hore thuta ya dikgeo. 21 teng Bafilista ba lahla le ditshwantsho tsa medimo ya bona mme Dafita le banna ba hae ba ya le tsona. Bafilista ba boela ba futuha hape ba rasa kgohlong ya Berafeime. Dafita ha botsa Jehova a re o seke wa ya pontsheng o ba pote ka morao mme o ba seletse maloka le difate tsa monokotshwai e tle re ha o utlwa modumo wa diqi dintleng tsa difate tsa monokotshwai o ke o ba nehelle hobane e tla ba Jehova o se a eteletse pele ho ya qhala makgotla a Bafilista. Dafita a etsa jwalo ka ha Jehova a mo laetse mme a qhala Bafilista ho tloha Gibea ho ya fihla Gesere. Amen. Yaba Dafita o ya Baal Peratsime. Therefore Mme David went to Dafita a ba Baal qala teng. and he struck A re down the Jehova o Philistines. entse sekgeo direng tsa ka. And he said, Jehovah Jwale ka ha has made metsi a a gap entse into my sekgeo. enemies, just as the Ka waters baka has leo, created the gap. Lebitso Therefore, la teng le bitswa Baal Peratsime. the name shall be Baal Perazim. E
tla re ha o utlwa modumo wa diqi dinhleng tsa difate tsa monokotswai. When you hear the footsteps in the places of the balsam tree, Okay, o ba neelle. you must strike the Philistines. Puto e halalelang. Congregation of the Lord, Buka yena re leng ka haro yona buke o seng ona. the book that we find ourselves within this morning Ba dithuto tsa tsebi ya lentswe la Modimo ba re ke buka e ngwetsweng ke Samuele, moprofeta Samuele ka sebele. Bible scholars tell us that it was written by the prophet Samuel Ho ja le himself. o qotseletsa o teng wa moprofeta Kata le mongwan o bitswang Nathane ba thusitseng Samuele o ngwala buka ena. Therefore, it is also said that there were other prophets who helped Samuel to write the book. Taba tsena di totobatswa bukeng ya pele ya dikronika mo borena ba Dafita bo totobetseng teng. The emphasis of this news, we find them in the book of Chronicles. Dithuto tsa ditsebi tsa lentswe la Modimo. Bible scholars Hlalosa buka ena e ngwetswe nakong ya selemo sa 630 ho fihla 540 BCE. they explain that the book was written in the years that have been said. Ha e hlaloswa ho thwe ke kokoanyo kampo ke kgobakanyo ya dingwala tse itseng tse kopantshitsweng ke Samuele le ba bang. When it is explained, it is said that is the unification of the writers or the authors by Ha o e Samuel mamela e and others. bua ka borena ba Dafita. When you listen to it, it speaks of the kingship of David. Empa kgaolo ena kampo buka ena ya bobedi kgaolong ena ya botlhano. But the second book in the 5th chapter Hlalosa ha borena bona ba Dafita. explains that the kingship of David Kadile ha Samuele ane a lokile kampo a lebile naheng ya Bethlehem. started when Samuel was on his way to O thwe Bethlehem. nakong eo na ile o visita kampo o bona e mong wa profeta le barena ya bitswang Jese. It is explained that he was on his way to visit one of the people who was called Jesus. Jehova o ne a romile Samuele hore a ye lapeng la Jese, ye re ha fihla lapeng leo la Jese a shebe barwa ba Jese ebe o nka e mong wa bona o mo etsa morena. God had sent Samuel to the house of Jesse that he may choose one of the sons to be the king. Empa ha Samuele a kena lapeng leo la Jese, But when Samuel got to the house of Jesse, o fumana lapa leo la Jese le sena ya ka lokelang he borena. found that none of them was suitable to be a king. Ke mo a nkileng Dafita ho nka morena. This is where he chose David and made him E leng king, ngwana wa bo Saulo ya tswang lelokong la Saulo. who was from the tribe of Saul. Ha o di mamela taba tsena, When you listen to the message, o tlhalosa ho ba Dafita ke mo ditaba tsa ntwa ya hae ebile di bileng teng. it explains that this is where David started fighting. Hobane o ne a rweswa the crown kampo o ne a rweswa the crown ya ho ba morena hoja ba bang ba sa rate hore ka ba morena. He was given moqhaka of being a king where people did not want him to be a king. Ke mo re bonang ntwa ena ya Palestina le Israel e leng teng. This is where we see the fight between Israel and Le Palestine. hoja ntwa ena ya Palestina le Israel e tswa hole. Even though this fight, the war between Palestine and Israel is from far, Ba bangata ba rona re tseba ntwa ya Dafita le Goliath. many of us know the war between David and Goliath. Empa ntwa ha re a bona Dafita ya Palestine le Israel e tswa nakong ya Abraham. But we saw the war between Palestine and Israel from the times of Abraham. O thwe ka nako eo mofumadi ya Abrahama e leng Sara o ne a sa fumane bana. It is said at the time the wife of Abraham could not bear children. Yaba o kopa mosebeletsi hore a ke a robalele monna wa hae a e babele ngwana. And she therefore asked the helper to lay with the husband to Yaba have a a gare child. mosebeletsi wa hae o robala le monna wa hae Abrahama ba fumana ngwana. Therefore, Hagar, the helper,
helper laid with Abraham, and they had ebe a ngwana son. yo lebitso la teng le tsebiwang ka Ishmael. And the name of the son was Morao Ishmael. Israele, Sarah le yena a fumana ngwana yo lebitso la hae e leng Isaka. After that, Sarah bore a child, and his name was Ke Isaac. mo re hopolang ntwa ya hore Sarah o ne a bolella monna wa hae hore a tebele a gare ka hare o tulo ya bona ya Israele. This is where we learn that Sarah asked the husband to chase Hagar away from Tsebe Israel. a gare e ne e le mo Palestina. We should know that Hagar was a Palestinian Sarah e le mo Israele. and Sarah was an Israelite. Jwale ntwa ena ya bona e qala moo ba Palestina ba reng wena Israele o tebetse ragadi wa rona e leng Hagare ka hare ho tulo eo ya hao. Now the war starts when the others are saying, you have chased away our aunt. Mo e leng ba re ba hlalosa taba e reng boetapele ba Israele kampo puso ya Israele e tlameile e be matsong a Ishmaele leloko la Ishmaele e seng leloko la Isaka le leng leloko la Jacob. They are saying that the leadership of Israel should be from the tribe of Ishmael and not from the tribe of Isaac. Empa ditaba tsena ha o di utlwisisa But if you sit and understand what is being said, mo re badileng ho thwe ke ditaba tse etsahetseng ka morao wa hoba Dafita a beiwe setulong Saulo a sa iketse. it is said this happened after David was put on the throne. Ho thwe morena Hiramu yena ka boyena sale a tsamaya a ya ntlong ya Dafita a dumela hoba Dafita ke yena morena. It is said King Hiram went to the house of David and acknowledged that David is the king. Ho thwe morena Hiramu a dire o hlalositse hoba kampo o file Dafita dibetlwa tsohle le batho le babetli ba ka etsang ntlo ya morena hore Dafita a be le yona. It is said that the king of Tyre acknowledged the kingship of David and gave him all the necessary tools to build the house. Empa ha e le leloko la Saulo ha ba ka ba dumela taba eo. But the tribe of Saul did not agree with Ba that. ba le mona ha Dafita e le morena. They were jealous when David was a king. Ba le bala hoba Dafita ke motlotliwa wa Modimo. They forgot that David was the anointed of Ba le God. bala hoba Dafita ka boyena ke ena ya promoting the theocracy ya Jehova. They forgot that David himself is the one that promoted the theocracy of God. Jwale ya tellang Dafita o tella puso ya Modimo. Whoever undermines David undermines the kingdom of God. Ya neng a sa amohele Dafita ha amohele Jehova. Whoever dismissed David also dismissed God. Ha motho a sa ananele kopo ya Dafita ha ananele kopo ya Jehova. When people denied the request from David, they are also denying the request from Ha o God. sito o utlwisisa Dafita ha o utlwisisi Modimo wa hao. When you fail to understand David, therefore you don't understand God. Ka mantswe a mang ha o sa dumele puso ya Dafita. In other words, if you don't understand the kingdom of God, Ha o of David, ikokobeletse o Modimo wa hao. you are not humbling yourself Ha o in sa God. ikokobetse o Dafita o tella Modimo wa hao. If you fail to humble yourself to O David, you lwantshana le ha o undermine lwantshana le God. Dafita ko o lwantshana le Modimo wa hao. Fighting with David is the same as fighting with Ya God. lwantshanang le puso ya Dafita. Whoever fights with the kingdom of David Ya lwantshanang le puso ya Modimo wa hae. fights with the kingdom of God. Ya lwantshanang le diqeto tsa Dafita. Whoever fights with the decisions of David O lwana le diqeto tsa Modimo wa hae. fights with the decisions of his God. Ke ka hoo mona re badileng teng. This is why where we have read, Re utlwisisa hoba Dafita ka boyena Bebele e hlalosa hoba ha ba kopana le Bafilisita ba hloleha ho mo hlola. the Bible explains that when David met with the Philistines, they could not defeat him. Bebele e hlalosa hoba Bafilisita kampo Dafita ka boyena ha ona kolo kampo misaele kampo bomo e ka mo qetang. The Bible explains that David himself, there was no bullet or a missile that could destroy him. Bane Modimo ke thebe ya hae. For God was his shield. Dafita o dula a tshireleditswe ke Modimo wa hae. David is forever protected. Re hopole sethatong ka mane
modimo wa bafilisita ke modimo wa Baale. Remember in the beginning that the God of the Philistines is a God of Hlalosa o ba temaneng ya mashome a mabedi le metso e le mong ke modimo ya entsweng ka setshwantsho. It is explained in verse 21 that it was an idol Ke God. ka morao ba Dafita a hlole bafilisita a nkile medimo eo ya setshwantsho a e robakanya. This was after David had defeated the Philistines. He took the idols and destroyed them. Hobane Dafita o dumela ho modimo wa hae. For David believed in his God. Modimo wa hae ke a sa hlolweng ke letho. His God is never defeated. Ha lahlehelwe ntweng tsohle kampo nthong He tsohle. never loses any war or Modimo anything. wa hae ke modimo ya sa hapuweng. His God is never Bane defeated. itse ha ba qeta ho hlola bafilisita. For when they defeated the Philistines, Ke mo Dafita a reileng tulo eo. this is where David named the place. Tulo e bitswang ka Baal Perazim. The place was called Baal Perazim. Ba bang ba re modimo tulo ena ke lebitso leo a e fetotseng hoba ke modimo wa hae modimo wa Baal Perazim. They say he changed the name of the place, for this was his God, the God of Baal Lebitso lena ha o le Perazim. hlalose kampo o le shebella bukeng ya rona ya Seheberu. Fumana hoba modimo wa rona ke modimo ya phunyeletsang. When it is explained in Hebrew, it is said that he is a God that penetrates. Ke modimo ya etsang the breakthrough le mo kwetsweng. He is a God that penetrates even where it is not Ke impenetrable. mo Dafita a re ke Baal Perazim modimo ya phunyeletsang. This is where David says it is Baal Perazim, the God of a breakthrough. Ke modimo ya sa hlolweng ke letho. He is a God who is never defeated. Modimo ya phunyeletsang mo kwetsweng. The God that penetrates the Baal impenetrable. Perazim Baal Perazim, modimo ya the phunyeletsang. God that penetrates. Ke mo Dafita a di hileng bafilisita teng. This is where David defeated the Philistines. Ke mo Dafita modimo wa Dafita e ntseng sekgeu direng tsa hae. This is where the God of David created a gap. A bula sekgeu bakeng sa Dafita le setjhaba sa Saulo. He created a gap between David and the tribe of Saul. A etsa sekgeu bakeng sa Dafita le He bafilisita. created a gap between David and the Philistines. Ke mo modimo wa hae a entseng sekgeu bakeng sa hae le bobe. This is where God created a gap between himself and the bad. Ke mo and the sin. modimo a tsibileng ho etsa sekgeu bakeng sa o lokileng le lehloyo. This is where God created a gap between evil and good. Ke mo modimo wa rona a tsibileng ho etsa sekgeu bakeng sa merero e mebe le e lokileng. This is where God created a gap between evil thoughts and good thoughts. Ke mo modimo wa rona a tsibileng ho etsa sekgeu bakeng sa mona le botle. This is where God created a gap between jealousy and Bua good doing. ka Baal Perazim. I speak of Baal Perazim, Modimo ya phunyeletsang. the God who penetrates. Itse bafilisita bebele re itse bafilisita ba hlolwa ke ba The Israele. Bible says when the Philistines were Ba defeated kgutlela by the morao. Israelites, they went back Ba ihlophisa hantle. and they regrouped. Ha ba qeta ba re ba boela morao ba kgutlela e le mabotho a mangatangata. After regrouping, they went back as a multitude. Ha Dafita a ba tadima. And when David looked O at bona them, e le lebotho la batho ba bangatangata. he saw an army of Ya multitudes. ba Bibele e hlalosa hoba Dafita a ya Qoboshianeng. And the Bible explains that Ha David fihla went to the Qoboshianeng. stronghold. And when he got to the stronghold, Ke mo Dafita a khumameng a bitsa modimo wa he hae. kneeled down and called to God. O re o yena na o tla ba neela matsohong a ka na. He said to him, "Will you give them unto me?" Ya ba modimo wa hae o re kgetlong lena And God said, "This time, ha ke na o etsa ka mo o tlwaetseng ka teng. I will not do as you are used to. Kgetlong lena ke tlo fetola ka tsela eo o tsamayang ka This yona. time, I'm going to change the way you do Tsela eo ne o things. tsamaile ka yona ha e sa tlo tshwana le tsela eo o tlo tsamayang ka The way yona. that you used to walk is not the same way that you're Modimo going wa hae o re to take." kgetlong lena o seke wa ba hlasela jwalo ka o ba hlasetse kgetlong la His pele. God says, "This time, do not attack them as you used to Modimo attack wa them rona before." Jehova wa makgotla o re o Dafita. God says,
to David, kgetlang lena ha o ba bona this time when you see them, ema stop mme o eme and stop o eme and stop. o tla utlwa modumo You will hear a sound dintlheng dintlhe tsa sefate tsa monokotswai from the trees of balsam. mme ha o utlwa modumo o And when you hear the sound, o tsebe ke diqi tsaka know that it is my footsteps, bane ke tla be ke se ke o eteletse pele for I will have gone before you. Dafita ka Jehova o re o Dafita ka mantswe a mang Jehovah says to David, in ke tla other ba words, neela matsong a I hao will give them into your hands, empa ke batla o eme pele but I want you to o wait se wa suta and do not gore move, o utlwe dintlha tsa that you sefate may hear ha the, se sisinyega when the tree gobane ka nako shakes. eo For at that ke tla be time, ke o eteletse I pele will be before you, gobane ke le modimo ya for I am the phunyeletsang God that gobane ke le penetrates, palperatsime for I am Baal Perazim. ka mantswe a mang ke modimo ya kgonang go bula mo o In kotsweng other words, I'm a God that opens where it is shut. ke modimo ya kgonang go sutisa mo o sa suting I'm a God that shifts where is unshiftable. ke modimo ya tsebang go bula menyako e kwetsweng ke letsogo la motho I'm a God that opens the doors that a person has ke closed. tshwere dinotlolo tsa katlego nna modimo wa palperatsime I hold the keys of success. ke tseba o sutisa dithaba nna modimo wa I am able palperatsime to move mountains, gobane ke modimo ya etsang segeu for I am the God that creates ke modimo gaps. ya phunyeletsang I'm a God that penetrates. mo ke yang teng Wherever I go, mo ke yang teng wherever I go, Dafita o bua le modimo wa hae God, David speaks to God. ha selemo sena se qala When we start this year, re le batho as people, re etsa diqeto tse itseng we make certain decisions. ha selemo se qala When the year begins, re le batho as people, re na le merero e we fapaneng have different plans kampo e qakuaneng or different plans. empa ha re hetla morao mo re tswang But when we look back from where we re come, tadima bobe le botle bo we etsahetseng look at the bad and the good that be jwale happened, re a ihlohlora re le batho and now we shake ourselves as re people, na mo pele mo re yang bophelo bo re tshwaretse eng and we ask ourselves, what does the sengwana ke future rata o bua le hold? wena ka modimo ya This phunyeletsang morning, let me speak to you Jehova about a ya God that tsebang o etsa penetrates, segeu direng tsa a hao God that is able to create a ke re gap in wena your ha o enemies. kwa diqi tsa Jehova I say to you, when you hear God's o footsteps, tsebe o tla be a o laela know that He will be ha o instructing you. utlwa diqi tsa Jehova When you hear God's footsteps, o tsebe ke modimo ya phunyeletsang know that He's a God that ha o sa di penetrates. utlwe o ke ke wa tseba o ya mo o yang When you teng. can't hear them, you will not know where you are going. bophelong bo fetileng selemong se In the fetileng past year, hlomongwe o ne o aparetswe ke ditsietsi maybe you had troubles. o ne o lakaditse o ka bona tse itseng tsa bophelo You had wanted to see certain empa things ha in your wa ka life, wa atleha but you were not ka pele successful. wena selemong se fetileng In the previous o ne o year, mmina thoko o lefifi le letsholetso you were singing a song, Oh mofuteng o darkness, kgopo. in the evils bane ha o of ne the o re o world. batla mosebetsi o ne o sa o When you were fumane looking for work, you ha o could ne o re o not bula find it. mejako e kwetswe ke When you motho opened doors, they were ha o ne o shut re o by kopa people. metswalle ba ne ba o supa direte When you were asking your friends, they were just pointing at empa you. tsatsing lena But today, ke re o wena ka hare ho 2024 I say to you in ha o kena ka hare ho 2024, when you 2024 enter into kgutlela 2024, qoboshianeng ya go hao back to your stronghold bitse modimo ya and phunyeletsang call upon God bitse that penetrates palperetsime and call upon Baal bane ke yena Perazim. fela ya tla For it is phunyeletsa only He that will jwalo ka penetrate, Dafita just like wa David, mojuda ha a kopane le the bafilisita Jewish, as he meets the Botsa Modimo wa Philistines, hae. he says to his gore na God, ke etseng ka batho bana he says, what shall na I o do tla ba with these neela people? matsong a kana Will you ya get ba them into modimo my ya hands? phunyeletsang And the God that o etsa penetrates segeu bakeng sa hae created a gap le between dira him tsa hae and his ba neela enemies, matsong a and he gave them Dafita to the hands of a ba roba David.
tlhakanya and he defeated ka them. mantswe a mang In other words, sekgeo se entsweng ke the gap Jehova created o by entse God, sekgeo bakeng sa bobe He created o the tlositse gap bana ba between evil. Dafita. He removed Le the wena ka children of David. 2024, Even you ha in o bitsa 2024, Balperazime, when you call o unto tla be o buditse Modimo ya Balperazim, you'll be calling a God o that tla bo entse penetrates. sekgeo bakeng sa You'll have hao created le a ba gap sa o between you rateng. and those who hate you. Modimo wa hao Your God yo mbitsang that you call ha o unto. mmitsa When you call ha o unto kena ka Him, hare ho selemo sena when you enter ha o into this tsamaya le year, yena when you walk with Modimo Him, wa hao your e tla ba God, Modimo ya tla o He'll be a arabang God that ha o kena ka hare ho answers you. selemo When you sena enter into this Modimo wa hao year, your God. mina thoka hore ha o kena ka hare ho The selemo song sena says when you o enter into lelale o the year, tswele pele look Hobane forward o and moeti go wa forward, morena. for you are the Hore visitor tsela ena of yeo e God. tsamayang, For the road that se you walk belaele, onto, do o not tla fihla le despair, wena. for He will be Le ha e there ka o with you. kgathatsa, Even when you get tseba hore tired, just know Modimo- that Modimo God, ke Modimo ya phunyeletsang. God is a God who Ke penetrates. Modimo, He's a ke Modimo wa God. Balperazime. He's a God of Bua le wena Balperazim. ngwaneso, I speak to you, hobane brethren, bophelong ba hao, for in your o le life, motho, as a o rata person, ho utlwa empa ha o you want to utlwisise. hear but you don't O le understand. motho, As a o rata ho person, etsetswa empa ha o batle ho you want etsa. things to be done O le but you don't want to motho, to wa do. As a utlwa, person, you empa ha o hear bone. but you do Hoba not ke see Jehova. that it is Ke ka moo Jehovah. Jehova a buang le And rona. where Jehovah Temaneng ya speaks with mashome a you. mabedi le metso e mene. In Hore chapter ha o 24, utlwa diqui tsa he Jehova, says, when you hear the footsteps of o tle o Jehovah, utlwe diqui tsa Jehova. be still and listen Hobane to the Jehova o tla footsteps be a of Jehovah. fihlile. For Ha o Jehovah utlwa will be diqui tsa there. Jehova, When you hear the o tsebe footsteps Jehova o of na le Jehovah, wena. know Ha that o plana Jehovah is selemong with you. sena, Whatever o you ske wa plan tsamaya o le this year, mong. do not walk Tsamaya le alone. Jehova. Walk with Mamela Jehovah. diqui tsa Jehova. Listen to the footsteps Hobane ke of tsona tse Jehovah, tla o fihlella. for they will get you where you're going. Jehova o re o tla fita. Jehovah says to David, Ha o tobane le lebotho la Bafilisti. when you are faced with the army of the Ha o Philistines, utlwa modimo wa diqui tsa When- difate tsa monokotshwane, when you hear the God of footsteps in o the tsebe balsam ke tla be tree, ke na le wena. just know that I will be Modimo with wa you. Israele o tla ba o eteletse pele. The God of Israel will Ha be re o before you. tafita. He doesn't say to Tsamaya David, ka moo o tlwaetseng ka teng. go in the usual way. Ha re o He tafita. doesn't say to Pota David, mona o pote mona. turn here and O turn re there. mamela modumo. He says, listen to the Kgutla. sound. Be still. Kgutla. Be O still. mamele modumo. And listen to Wa the diqui sound tsa of sefate the sa monokotshwane. footsteps of the tree of balsam. Ha ke tsebe sefate se na le diqui kampo di-footsteps na. I don't know if the tree has footsteps, Empa tsatsing lena ke re ho wena. but this morning I say to you, Kena ka mamello ka hare ho 2024. enter 2024 with Kena ka patience. mamello ka hare ho 2024 o mamela diqui tsa Jehova. Enter 2024 Ha re and phela mona listen to the lefatsheng footsteps lena. of Jehovah. Re tshwanetse ko mamela diqui tsa As we Jehova. live in this world, we need le to listen to the batho. footsteps. As people, Re phela ka ho bua. we live by Empa re talking, sitwa ho mamela hore Jehova o but we reng. fail to Re listen to etsa what diqeto tsa Jehovah is ditakatso tsa saying. mehopolo ya We rona. take decisions Ha according to Jehova a bua le our rona ha re thoughts. mo When utlwe. Jehovah Re speaks etsa to us, we diqeto don't tsa listen. ditakatso selemo se We take qala. decisions Re etsa according to our lerata. desires. Ra We re make Jehova ha noise. re mamele. We say Jehovah Modimo wa does rona not ha re listen to us. He arabe. doesn't Re etsa answer us. lerata. We make Ra re Modimo wa noise rona and say ha our na God rona. is not Re with etsa us. We lerata. make Ra re noise Modimo wa and rona say our ha re God does rate. not love Empa re us. sitwa ho mamela. But we can't listen La Jehova a bua le rona. when Jehovah Ha re speaks to fa us. diqui tsa hae. When he gives us his Ha tla footsteps. wena. When he Ha o comes to fumana you o kwatile. and he finds Ha o you sa angry, mamele. if you O don't fedile listen pelo. and you are O le motho. impatient as a O person, keke wa bona mohau you wa will not hae. see his grace Ha o dula ka o ngongoreha. when you are always complaining. Ha ona utlwa Jehova a tla ho wena. You will not hear when Jehovah comes to you. Ha o dula ka o sola kampa o blame batho ba bang. When you are constantly blaming O others sa blame wena. and not blaming yourself. Ha ona utlwa ha Jehova a tla ho You will wena. not hear when Jehovah comes Empa to modimo you. wa rona o re satsing lena. But God says selemong to us, sena, this year, kgutla,
Be umamele, and I'll fight for you. and listen. Ke I tla o will be there for lwanela. you. Ke tla ba I will moo give you ho wena. direction. Ke tla o Ke fa tla ba le tsela. wena. I will be Tseleng eo with e you kgethileng. in the path Ha o that you batla have chosen. mosebetsi, When you're ke tla looking for tsamaya a le job, wena. I will Lapeng walk with la hao, you and ke your tla o fa family. boiteko. I'll give you Ha o batla stability. moruo, When you ke tla o want fa wealth, moruo. I'll give you Empa wealth. mamela. But listen, Kgutsa. be still O re, o mamele diqui tsa Jehova. and listen to the Hobane footsteps of God. Jehova For ke Modimo Jehovah ya is a phunyeletsang. God that Ke Modimo penetrates. ya phunyeletsang, Modimo ya etsang He's a sekgeo. God that penetrates and creates a gap. Selemong sena This year, ke diqui tsa Jehova tse tla re tsa etsang hore re finyelle mo re batlang ho ya teng. it is Jehovah's footsteps that will guide us to where Ke we want fela to go. diqui tsa Jehova tse tla fanang ka signal ya bophelo ba It is hao. just the footsteps of Jehovah that will give us a Ke signal of fela your diqui life. tsa Jehova tse tla fanang ka senotlolo sa bophelo ba It is hao. just the footsteps of Jehovah that will give you the key to your life. Ke diqui tsa Jehova tse tla fanang ka the success ya bophelo ba hao. It is the footsteps of Jehovah that will Ke give you fela the diqui tsa success of Jehova ha o your di life. mametse. It is just the O tla re, footsteps "Ke of dutse ka Jehovah thabo when ka you ntlong listen. ya morena." You will say, I E dwell mong o in tla be joy in the bina house pina, of the pelo ya ka e Lord. pompa ditanong. Someone Ka will be hobane o tla saying, be o my utlwa heart is diqui tsa pumping, Danon, Jehova. for I will O be tla be o hearing utlwa the monate footsteps ha of Jehova ha o God. You will be mametse. hearing when Hobane ha o Jehovah utlwa diqui listens tsa to you. Jehova, When you hear the footsteps o of tla be o bina, Jehovah, "Ke tsebe nka iketsang." you will be singing, I don't E le know what Modimo can I do wa to hao. myself. A o It will be your God. fihletse. He A will o be file there for you. dikatleho. He will give you Hore bophelo bona bo success. defa ka matla. And you will say, Nkebe this ke sa life, shwe. I would Hobane not Modimo wa die. hao, But ha your o na le God, yena, when you ha o are with Him, mamela, when you o tla ba le listen, wena. He'll Ha be o with you. mamela, When you o tla o fa listen, katleho. He will give Ha o you success. mamela, When o you tla listen, utlwa. He will hear Ha o you bua le yena. when you talk to Him. Hobane le Modimo ya For phunyeletsang. He's a God who penetrates. Ha o mamela, When you listen, o tla He will utlwa. hear you Ha o araba. and answer Ha o you. kena ka hare ho selemo sena, When you ke enter re into plan the new with year, God. be Tsamaya with le God. yena. Tsamaya O le tla Jehovah. He will utlwa. hear Le wena ke re you. mamela diqui tsa And I say, Jehova. listen to the Hobane le Modimo footsteps ya of God, for He's a phunyeletsang. God who penetrates. Ya tseba ha re ngata ha re rate ho mamela. I know most of the time we don't like to listen. Re tatela ho etsa. We are in a hurry to do. Re tatela ho responda. We rush ho araba. La makgowa ba re listening is what. The white people say, ho mamela ke ho ithuta. Le rona, Even us, Bebele e re selemong sena, the Bible says this a re year, mameleng let us listen. modumo The footsteps wa diqui tsa Jehova. of Jehovah. Ha re o mametse, When we listen, bophelo ba hao bo tla your fetoha. life will change. Ha re mametse, When we listen, hobane ke yena Jehova fela ya tla etsang sekgeo bakeng sa hao le bobe. for it is only Jehovah will create the Ke gap Jehova between good fela ya and tla etsang evil. sekgeo bakeng sa hao le ba o It tlhoileng. is only Jehovah who will create a gap between those who hate you and Jehova love fela you. ya tla etsang sekgeo bakeng sa hao le ba merero e mebe. It is only Jehovah who will create a gap between Ke those itse who ke desire Jesu bad Kriste for kampo you. ke and- Jehova ya tla etsang hore o atlehe. It is Jehovah or Jesus Christ who will make you succeed. Ha re ka mo hopola statong mane koteng ya sefapano If you remember on the cross, ka lefu la Jesu Kriste the death of Jesus Christ, le etswang ho yena mmopi wa bophelo ba rona, where it was from the creator re of the kgonne ho world, fumana tshwarelo ya dibe tsa rona. we were able to receive Ka the lefu la forgiveness Jesu of our Kriste sins. koteng ya Through the sefapano, death of Christ, Modimo wa rona o entse sekgeo God created a gap ho botle le botle le bobe. between bad and Ka good. lefu la Jesu Kriste koteng ya By sefapano, Jesus Christ's death, re tseba ho farahanya ho tse lokileng le tse sa we are lokang. able to see Ho ja re le what is bafokodi good re and etsa what tse is sa not. lokang. We are weak and Empa re we do tseba what tse is bad, lokileng. but we know what is good, Tse leng teng what is pertinent. ke o ba hane a le mane koteng ya sefapano a na le barutiwa ba hae. Is that when he was on the cross with his Se seng disciples, sa disenyi se re ho yena one of the thieves ha o kena said, paradieseng when you enter into paradise, ba bang o nkgopole
remember me. empa e mong a re motho ena ha tsebe ntho a e buang The other one said, no, this one doesn't know what they're ke talking mantswe ana ke reng about. wena mamela diqitsa tsa Jehova o tlohelle motswalle wa This is hao why I say to you, Hobane ha listen ke to the ke a o footsteps kenya of mmusong wa God. hodimo. Leave your friends, they will not make Atamela you enter the kingdom uJehova. of God. Ka Be o mamela close to God diqitsa by hae listening to tse his kenang le footsteps wena. that go with Bophelo ba you. hao Your bana ba hao life, your children, lelapa la your hao family, ho kula hao your di sickness. beye matsohong a Put them in the Jehova hands of hobane e le God. modimo ya phunyeletsang. For he's a God that penetrates. How many of you have started planning for 2024? Ke ba bakae ba seng ba qadile ho rera mabapi le 2024? Plan 2024. Rera 2024. Le plan le na le Jehova kana kampano e plan na fela mema malo. Le memara di pabe go utlwa re o plan la sekolo mara ha bitse Jehova. Mamela diqitsa Jehova. Listen to the footsteps of God. Ke tsona tse tla o kgatlo di tla o fang katleho bophelong ba hao. They will give you success in Modimo your a be le life. lona ha re kena ka hare ho selemo May sena. God be with you as we enter Modimo a into the tlise new merero year. ya lona May yohle. God help you succeed Hobane ke with your fela plans. Jehova For it is only ya God tla tsebang ho phunyeletsa le wena. who will help you Ke with your fela breakthrough. Jehova It is only ya tla tsebang ho Jehovah etsa sekgeo bakeng sa ba o tloileng le ba o phelang who le will bona. create a gap between Ke those who fela hate you and those who Jehova you live with. ya It's tla o only tsebang ho Jehovah tsamaya le wena a tlosa ho kula who will hao. be able to work Ye, with you ba and bangata ke heal a tseba re you. re Modimo, give us money, give us nice wife or beautiful wife. Many of Empa ha o us, sena they are Jehova, saying, Modimo re fe basadi, re fe tjhelete." Impa, ha o sena Jehova, when you don't have God, you will never find them. o keke wa ba Le lenyalo fumana. la hao le keke la tia. Even your marriage will not be steady. Ka bona o sa atlehe. You will see yourself being Ka unsuccessful. 2024, In 2024, mamelang diqitsa Jehova. listen to the footsteps of Jehovah. Hobane ke Modimo ya phunyeletsang. For he's a God that penetrates, Modimo ya entseng sekgeo a God that creates a gap between direng tsa lona. between your enemies. Amen. Amen. A re rapeleng.
peleng. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Wena Jehova ya etsang tsela moo ho senang tsela. Wena Jehova ya etsang sekgeo bakeng tsa dira tsa rona le rona. Ntate ka baka la Jesu Kriste, re tla ho wena ntate matla ohle. Wena mmupi wa lehodimo le wa lefatshe. Wena ya busang ho tloha mokgubung wa lehodimo ho fihla mokgubung wa lefatshe. Wena o tlatla matsholo. Wena o phahame ho feta medimo e meng. Jehova wa makgotla. Ke rona bana ba hao ntate matla ohle. O re kentse selemong se setjha. Bula ditsebe tsa rona ntate matla ohle. Di utlwe wena fela Jehova. Di utlwe diqi tsa hao Jehova. Ha o qitima Jehova re o utlwe. Ha o re bitsa ka mabitso re o utlwe Jehova. Hobane le rona re kgona ho bitsa ka mabitso. O Emmanuel, o Jehova Jireh, o Jehova Elohim, o Jehova Mekadesh. Jehova re leboha lentswe le badilweng tsatsing la kajeno. Wa fa le kgabunyane la hao hore le re qhaqhollele lona. A le qhaqholla le lona la qhaqholla dipelo tsa rona Jehova. Re a o leboha ntate matla ohle. Re bona bokamoso ka baka la hao. Haebe thato ya hao selemong sena sa 2024. Re re ho wena Jehova, be the driver of our lives. We say, let your will be done. Our plans we can make, but the executioner of the plans is only you, God. May we remember that, Father God. Thank you for your word. Thank you for life. Babangata haba khona ho finyella letsatsing la kajeno. Babangata haba khona ho nka moya ho seng ha tsatsi la kajeno. Fela, here we are. Ke rona bana Jehova. It is not by our might, but by the power and by your sound might. Thank you, O Father. Thank you for bringing us this far. We know that you have not brought us this far to leave us. You are forever with us. Therefore, we will listen to your voice. We will listen to your footsteps. And we will listen and understand. In Jesus' mighty name, we thank you, O Father. Amen.